Tiring Chiruni Senga, Dawjungi Be, saying should Sausum Niking to Pemilana Mebe, Uti, General Conscamwich Shoki, Yagal Hojo Mongo now to Tinshi Shebe, Debudish Comatasangi, Shure now to Gadishanse, Central Rumbuchin Chogi Ube, so you don't chi you to call the Pepe, Tende Sumyala, Chekatse song. And that young boy that's a young as on the Gandhi Johnson La and that's and in Zangan Shangore and in Zangan de that Jendasan Nancy that Jinda Damita in Sajila Constitution Church Yanachini, Tiga Zangan de la and the Ramni Naya Dang, Tedan Trevi and Zangan Tiga Dundela and the Fiji Chitsangaji may image Yotam Chimbiga, Tonduruchi and in Jakushan Chichi and Tigan Zangan Gandela Jedani Chimbiga. That's Jazan, Jinani Chimbic Densa Sonza, and then other Janza Zangan, Ganda Young has a Jermuchu Tondru, features much so much about it in the Chishayori, the Sonzatiri, and then also the Datoma, Chronos of Levsa, and Canada, the Layore, Takanaja, Malaysia, and Singapore, or the Chinazuchi, the Tajaka, a Pemese Johnson said this way to China. Come to the pet new show us and in a way. Carsure, Tagono de Dija period, this on Zangazo, when the Janiga, Namja Yending, Kamdagi, she, Javazam, get a young Jaga, Suin at over your Lord there. I need to did it on the Kanakungi, Jam the Yanjig, Sewa, the Ching, Sea on the Kanarajing, Semtage, Shedeta, and they are Potraway. In the word the young as a take a G, Tanzalung, Shede, Molom Yawat, and the Yawatan because the Shabbat and Bishet, so in a Namja Yen the Molum to suggest they use it this way. Oh, we are very happy. We come all the way from Singapore, and our purpose, of course, happy to see His Holiness Dalai Lama, and we take the chance to wish our Master Gaje Rinpoche spirit recover. He is now in Canada. Already 3 years. We hope he recover spiritually. These are our wishes. Thank you. Very, very happy, and it's so peaceful and feels so good. Yeah. All the disciples from different countries together and harmony. What the Dalai Lama means to you? Mean peace and harmony and wisdom. It's been great to meet with Dalai Lama. And then I come from Mongolia all the way to Gomang Monastery to meet with Dalai Lama. And this is a great, and I told him it's appreciating everything he's been doing for humanity. And then I wish peace, happiness, and health for everyone. And then that's exactly what he's doing for the world. Мы приехали из Калмыкии большой группой 74 человека из России. Мы очень счастливы увидеть его святейшество Далай-ламу. С незабываемой теплотой помним его визиты в нашу республику. Он был у нас 3 раза. Мы всегда очень счастливы видеть его. Сегодня был у нас вообще все очень счастливы, многие первый раз. Для нас это вообще в сердце, для нас вообще не передать, насколько это очень нас глубоко для нас очень важно, сокровенно. 네, 가서 겨울에 제가 가물라 배야가는 등도스라 단다티 제야타 배워보 준수하는 서로페 그 찌기라 무태는 식사도스라 미세 서로자마다 서로들이 미키파르첸지서 용도스 아니 가서 겨울에 제 타마스나 가물라 배레스 가서 대한 쟁거스 아니 딱깔라고 드네 미세 깔라고다 지라야 거다 그데 서로들이 там 미세 기분 좋아서 사들으시라. Для нас его святейшество Далай-лама, конечно же, воплощение Будды сострадания Авалокитешвары. Каждое его учение всегда для нас, его слово всегда для нас это драгоценность, которую трудно переоценить, потому что лама всегда ведет нас по пути, которые в конечном счете избавят нас от всех страданий.
안가서다 겨울에 쓰나 안에 데 그런 거다 지네지기 나한테 임방 것이요 그래서 지기요스라 안에 상경고인 버지기요스 안에 다 겨울에 저기 송여라다 송가서 렌탄신 버지기요스 다 가르스나 가서 사회라마인 차도 가서 다 상게다 나체 캠베 안에 고판라 치야게 안에 드리치가 tombardo chichago dus 야원제 송나로네 храна семь сукшу карил. из наставлений сетей, что вот какой больше себе ближе? Очень много наставлений, да, но Далай-лама всегда говорит о том, что все мы зависим друг от друга, все мы большая семья, и все человечество это как бы большая семья, и поэтому мы как бы заботясь о всем человечестве, мы также заботимся о себе. Он говорит о единстве всех людей, и вот это самое важное в нынешнее время, и вот это очень для нас. Говорим, что так kalau mamboyoro, ini dinane tak dengan suatu Jamling gimi chasa ta kar mi bor ta mi mamboyoro ta samo kimsen chigda ane mi chig imba dushede ane ja de pege chimbo samgoyos de gewar me kadina yanda sungudo ode yange be kalagora ta nawa ki nawa deshede de kalob de kalagora ta de gashede res. Еще хотим добавить, что мы с огромной радостью встречаем наших земляков, которые здесь учатся, и в этом году у нас очень радостное событие для всего нашего народа, калмыцкого народа. Вот наш земляк Геше Тензин Норзанг получил степень Гешел Харамба. Для нас это вообще огромное тоже счастье и благодарность тому, что это все случилось. Для нас это очень важно, большое событие. 네, 가서 보이지바 내데나 로젠쟁이 가셔야 레스 네 달로 다 메시게다 가나 저야 전화 요야 근근센치 가래요 선나 가서 달로 내게 전화 바타 토마데 차데레스 네 나라나라 거다 텐진 나상 그런 게 클람바 차랑 가서 가세요 네 가신 트레전이었어 됐어 야구 시부충 스제가 돼서 빼면서 야구 나서 근데 총점에 안되대 아 가르라봐 가르 간데 간는 것도 아 시부지 가부출라 빼 값이나 나 스위스나 요베라 스위스 요베 인터리 제가 되잖아 빼면서 야구 시부충 아 빼면서 가부출라 로 가스실지 맞아요 맞아요 시부터 지요 말이 스위스를 페어라고 저 도와라 용요 봐 먹을래요 될때가 깡반 내버찬 롱 투치에서 지나가 용토마서 루퉁이랑 같이 봤을 때 될 요요라 아니 가서래 다른 사람을 전혀라 다 스위스는 뭐 그치 넘버 와 근데 스위스 뭐서 내 제가 쇼가 때 먹고 잡다 하셔요.